Pojdite na izhod na levi in na to zavijte levo na priključek. Dejansko so ugotovila, da je to drugi največji v Španiji, prvi je v Barceloni. Uletimo ti mi v parkirno hišo in noter je pralnica. In mi glih rabimo, da posesamo. Vprašam tega modela, razumeš angleško? Si, pridemo. No, ko prende. Ampak ne moreš verjeti, starimo. Pralnica v garažni hiši. Evo ga, končno smo dobili power tape in bo Edo tole malo še bolj fiksiral. Pa tudi, da ne bo to spadalo vsem na očem, tako izgleda, kada so zatemnjene. Da ne bi kakšen tukaj madridski narkoman probil, oziroma dobil idejo. A ne, barcelonske narkomane smo spoznali, ne bi radi še madridske. Name. Alan nam je posesal avto, dali smo mu 20 evrčkov, pa malo za pit, za jest, zelo happy. Pa prav, da imamo 6 ur gratis parking, da gre zdaj pojest, tako da gratis, Alan. Salut, se vidimo. Ajde, čau. Mi vsi veseli uporabljamo Google prevajalnik, to da vidite, to je bilo smešen. A veš, jaz mu dam, on govori, jaz berem in obratno. Acceso peatones, slikaj, pametni slikajo. Stari moj, one zatežu, če god so bile, kjerkoli mesto, one ga zatežu, veš, koliko energije gre v njih, lahko bi orale na njivama, džabi. So hotla v kilometre z pica, kao kilometri pice, ob 8 se šele odpre. Čuti se, da je to res mega lomansko mesto, da pa malo tako skeptična, da je ostala brez Mercedesa. Ta kamera glih ne blesti po nočnih posnetkih, sam tole je ta stadion, ki je ogromen. Kot sem prej rekel, v Barceloni je bil še en večji. Evo ga, najdel smo vhod, se pravi FC Madrid, pa da vidimo. Upam, da lahko snemam tle. Več se piše. To je v bistvu trgovina od Reala Madrida. Ok, hodiš in vidiš Lama del Peru. Prav, Lamo imajo sred centra. Zgleda, da boš ti nocoj moja družba, ne? Predstavljal si bom, da imaš dolge lase, tako da bo lažje preživeti s tabo. Da bo lažje preživeti s tabo tale romantični večer v Madridu na pici. Dobili smo dejansko navodila od Zdravkota. Da si danes pogledava Madrid, jutri poberemo avto in gremo skupaj nazaj. Kje se bomo ustavili, ne vem. Nekje bomo še spali. In to je to. Kaj si bomo ogledali? Se pravi, ogledali si bomo v nič. Jaz sem tukaj samo zato, da delam, ne da razmišljam. Rečeno je bilo, da bomo ostali en dan v Madridu, da bomo tudi lahko kaj pokazali, ampak spremenila so se navodila, tako da dejansko bomo preživeli 50 ur na cesti in to je to, kar smo v Barceloni včeraj videli, tistih 3-4 urce, to je to, kar smo zdaj videli v Madridu, je to. Definitivno se bom vrnil sam enkrat in bom si ogledal mest, kot je treba. Ampak glej, tukaj smo zaradi vozila, katerega boste videli jutri, ne pa zaradi osebnega zadovoljstva in užitka. Evo ga, tukaj le skeniraš in pa pogledaš, ko ima kaj za jesti. Dejansko, za moje pojme, jaz ne jem tega toliko pozem, ker so glikovi hidrati, ampak ajde. Mogoče zdaj kakšno pasto, pomodoro, pesto, pa kakšne z gamberi, tale je dobra. Imajo tudi pice kvadratne, 15 evrov so cene, ali pa teli začetni hodi. Recimo kakšni kruhki s tomatotom pa to. Kroketi, vidiš, tukaj imaš pohane ribe variante, pol imaš sladice. Potem so pa znani kao kilometrske pice. In hrana je že postrežena, tole neka pasta z gamberi, se voha. Tole pa pica s pršutom, katero bo Edin tako smazal, a ne? Oziroma bo uletil v njo k košaru garsonjeru. Ne, dober tek. Dej neki nov šrezu, dej to. Zagriz lepo kot človek. Ne bomo glumili finoče pred kamero, ne? Ajde, dober tek. Koliko pa ti pršuta pojedel v tej Španiji zdaj v teh 2 dneh? Muchos. Grandos. Moj stil, bolj blaga, ni toliko spicy, čeprav tole, to je posušen čili, samo blizu sem ga, pa ust mi gori. Opa. Kaj se dogaja, Edo? Kaj je bilo? Imeli smo tako super srečo, naleteli smo na najboljšega človeka na svetu zgleda. Spucal nam je sam šipe, brez da smo mu kaj naročili, zdaj nam je še parking plačal, brez da bomo kaj rekli.
Super. Gracias, adios. V Barceloni nam ulupijo avto, tukaj pa dobimo malte ne še večerjo skoraj. No, to je tisto, kar sem ti jaz prej govoril. Ne zaradi tega dejansko označiti celo Španijo. Ker so dobri ljudje, videl si, kako so nam pomagali pri oknu. Se pravi, ko smo prišli na Petrol, vedno smejani, veseli. Tukaj prišel, model nam je zastoj naredil. Dobro, ampak morate tudi vedeti, da smo mu stisnili 20 za dobro voljo. Ampak ni hotel. Ampak smo mu dali. Ja, smo mu dali, ampak ni hotel na začetku. Si mu, koliko je rekel nič? Kako nič? Ja, nič mu je dal on 20 €. Tako da ni zaradi tega, ker smo mu plačali. Razumeš? Tako, to je res. A veš, imamo dobri ljudi, stari. A tukaj je ta energija, stari, toplo je. Razumeš, toplo je, stari, ljudje so veseli. To je to, nije ledo, naj mrazim treseš, vse ide na živce. Toplo, folk živi, stari. Dobro jutro, ljudi moji, evo ga, prikolica je že pripravljena, mi se odpravljamo počasi na destinacijo, za katero sploh potujemo sem, in to je nekje blizu tukaj, 10 km stran. Bomo pa pobrali en avto, kar mušice me napadajo, bomo pa pobrali en avto, kateri nas čaka že nekaj časa. Sem pa opazil, da imajo toliko dobre ceste. Se vidi, da tukaj ni snega in da so ceste cele, ni to kluken, v bistvu tukaj če so. Pa ful velik je priključkov, odključkov, avto, sploh zvečer voziti se je fantazija. Res, imaš ravnine, daljine, radarjev, da smo opazili neki ful ni, policije ful ni, daš si lahko duška, kolikor si želiš, pa ful dobro bi bilo posneti kakšne night shote. Daj mi povej, kakšne so kaj gužve v Ljubljani? Super gužve so v Ljubljani. A ne? Proti temu. Mi sploh nimamo gužve. Mi dejansko nimamo gužve. Evo ga. OKV Drive Club. No, tale del me malo bolj spominja tako na Ljubljana. Se pravi normalni bloki, normalne hiše. Vstavili bomo trikotnik, ker itak ne moramo parkirati not. Slišim ti jaz ene čudne zvoke in tako prižgem program in mi pokaže papige, zelene papige so gor. Ne vem, če se kaj vidi, ampak tega še nisem doživel. Dober ga meljejo. Sprav golobi pa papige skupaj bivajo. OKV Drive Club. Ok, cool. Cool je to, stari, malo strojčki. Hudo. Kjera lepa zelena not. Joj, kva pa je tole. Noro. Ferrari Testarossa. Ne, no. Lamborghini. Sam not je pa tak vonj. Shit. To je to. Murcielago. Evo, če si hočeš kupiti Capristo auspuhe za Porsche 992 GT3. Nepoznano za nas, ampak ja. Kaj zdaj lejo? Gremo dol? Aj, gremo dol. Kaj se to sliši? To se sliši naš avto. O, gled, Ferđan. Evo je. Avto, po katerega smo prišli, slišite. Wow. Mi smo prišli po tegale stroja. Alfa Romeo 8C Competizione. Prvič v življenju vidim to. Sem mislil, da je večji avto v živo, ampak ni. Sam je lepa. Zdaj ga bojo dal ven, tega bomo pripeljali nazaj v Slovenijo. Prosim. V Sloveniji ali bomo ostali na ustavnem pasu? Ja, ne vem, jaz bi najraje se v njega usedel. Se pravi Alfico, pa do Bosne maga. Tole je zelo redek avto. Prvič jo vidim v živo. Smo pa v garaži, kjer so same hudobije. Classic carsi, katerih baš ne vidiš dost krat pri nas. Tole, je to. To ima je od Ferrarija motor noter. Hudo.
dobija. Enega Bentleya. Gremo si pogledati, kaj ima je tle. Kjeri stroji stari. Kaj je to, nimam pojma. ISO Grifo GL. Wow. 436 jurjev. De Tomaso Velenuga. 345 jurjev. De Tomaso Mangusta, letnik 70. Kaj je to, 1000 konjev, 345 jurjev. Wow. Dodge Viper, se ga spomnim, ker je ta Dodge Viper bil. V Ljubljani so se prodajali, ko sem še delal prakso pri LPP-ju. So jih takrat prodajali in se spomnim, da sem prišel noč, sem rekel, lahko dva zavijete, enega za domov, enega za tle. Viper, stari. Ne no, kar Viper. Veš, kako te ima avto tudi pravijo? Videomaker. Videomaker, ja. Seveda, prijatelj, jaz sem ta avto dejansko gledal, ko si ti rodil še nisi. Leta 96. Sploh ne vem, kaj je to, gledaj to, no. De Tomaso, si kdaj slišal za podjetje oziroma firmo De Tomaso? Pa mi pojma nimamo, stari. Mi v lifeu nimamo pojma, pa vse obstajajo. Kjere lepote. Wow. Mustang, sploh ga videl nisem prej. Mustang, to so oni od 500 konjev. Da vidimo. Shelby Daytona. 142 jurjev. HMS, letnik 66, ko imamo tukaj. Bentley Continental GT3R 215. 165 000 evrov. To je, kaj pa to? Wow. Dirkalan. Dirkalan, gled to. Daytona. Noro. Tukaj pa malo novejše zadeve, totalno nezanimive, če mene vprašaš, ko sem zdaj gledal tiste klasike. Ampak ja, še vedno sanjam marsikaterega. Evo ga, s takim smo mi dejansko prišli. Sem da je bil. Imamo tle ene Ferrari Modene. Se spomnim, ker to vam prišlo, jaz sem bil s skuterjem. Sem se vozil v tunelu pod gradom, on je bil pred mano in kaj dolgo gas mi je toliko vroče rata. Tle so sami Ferrarički. Se pravi, malo novejša era, 90-ta pa to. Se pravi, 1998 F355. Enega tazga se ne bi branilo. 355-ke. Sploh pa če je kabrio. Noro. Hudo. Kva to zgleda noro. Lepo je videti tako garažo, take dragulje, ki jih dejansko v življenju nikoli ne veš. Wow, tukaj ima pa garažo. Še ena Testarossa črna. Noro. Noro, halo, hola. Razlika med Španci pa Italijani je to, da so Španci ful prijazni, ful odprti, pa dobre bebe. A ne? In je, kako bi rekel, gled, Italijani me niso spustili not, da se biješ, hola. Italijani me niso spustili noter, da se ubiješ, teli pozdrave, se smejejo. Nemaš ta nema. Naloga Edota je, da pregleda avto. Avto zgleda na prvi uč kanov. Kanov, a ne? Je lep. Tole sem videl samo na kartah, na slikah, nikoli v lifeu, v živo. Evo je Alfica, ima tist pridih Alfa Romeo, ga poznamo, ampak ja, tole sedeži, novo, dobesedno novo. Zdaj bo tole treba Edo lepo varno pripeljati v Slovenijo. Imamo pa dolgo. Imamo to 1800 kg, 4700 kubikov, konjoma pa je 450 in tole je limited edition 500 pomadov. Evo ga, Zdravko počasi prevzema ključe. On bi rekel, če imate še eno. I can try, yes. I can try. But very different on this price, in this Rosso. From a director of a big hotel chain in Europe. Okay. And he bought it new. He's Italian. They came from Italy to make the car for him. Okay. He bought it with all the extras available, even with the luggage kit.
He has barely used it for all these years. He has done in from 2008, 2009, How many kilometers you said? 2,600 kilometers only. No, but new. Why? He got And I've been after him for 6-7 years to sell it because all the time it was asking after this person or after the model? after this person. Okay. I know him because I bought the Maserati from him Okay. before, and then we. Oh, I see. You Finally. know all his dirty secrets. Exactly, And then there was exactly. one secret too many. Gremo si pogledati tole Testarossa, prav da je 28,000 km prevožena. Je to kako to zgleda not. That's an old school petrol head car. This is a car which has to be driven. You know, you drive it, not he drives you. 155. O, Testarossa, parja. 140. 140, 160 tisoč, 140 tisoč. Cars are 169, 172 and up. Svojo kariero, ko smo oglaševali na Avtonetu, ker pač smo hoteli pokazati, da lahko pripeljemo kjerkoli avta. V Slovenijo jih je bilo nekaj na mobile, cene so bile okrog 200,000 evrov. Koliko so pa zdaj? Danes so 300 pa navzgor, s tem, da tale avto je davčno še vedno nov, ki ima samo 2600 km. Kar pomeni, da kdorkoli ga bo registriral, kjerkoli ga bo registriral, mora plačati še davek na dodano vrednost, ali ga pa voziti na preizkusne tablice, pa pač nikoli imeti registriran. Se pravi, od leta 2011-2012 je vrednost temu avtu zrasla za dobrih 100,000. To je še en tistih avtomobilov, kjer imajo kupeji večjo vrednost kot pa kabrioleti. Kabriolete se da danes dobiti že tam od 240,000 evrov naprej. Do lani polet je bil na voljo en kabrio z izkazanim davkom, rjava streha, biserno bela barva v Nemčiji, ampak prošel voz pa, hvala Bogu, itak, če si res nekaj želi imeti, je to kupe v naši floti. Dino prijem pomaga. Zdaj pa eno resno vprašanje. Bi zamenil S2K za tole? Nikoli. Vi, če bi prodal, pa zaslužil, pa kupil pol NSX-a. Pa še 2 Jurja. Pazite avtobus. Dobro, da je vstal. Drugač, ne, sem bolj Honda fan. Ampak glej, to je tudi redek avto, zelo ekskluziven avto, nimaš kaj, glej, kapo dol, to ima od Ferrarija motor noter. Je zelo lep, po moje so tudi zelo dober fura, sam to so kolektor avtomobili in te avtomobilov je res škoda gaziti. Sam če pa pogledaš, en life je, jutr lahko te ni več. Šparil si, zašparil si. To mi dva nikoli ne bova furala. Govor zase. Law of attraction works for me. Say hi for Slovenia in Spanish. Hi, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfect. How is it in Slovenija? Yes. Španija, kako ste kaj bo dobrega? Yeah, it's so different. difficult. Yeah, it's difficult for you like it's difficult for us, Spanish. But thanks God for Google Translator, Yeah. so we can like just talk and translate. No, ok, zadevo smo sprejeli, natovorili, V smeri severovzhod. naštimali Google Maps in pičimo, kam si naštimal?
Ljubljana. Tisto, kar Ljubljana, 21 ur. Je bilo pa fun videti tako garažo, taka vozila. Sploh pa, ker sem spoznal tega kamermana njihovega, ime je pa Carlos. Carlos the fucker, sem mu jaz rekel. Se je smejal ful. In smo malo zamenjali kontakte pa tako. In meni je res žal, da vam več od Madrida ne moram pokazati, ampak Zdravko je rekel, da moramo takoj domov. Takoj moramo domov. In dejansko smo videli, kar smo videli. No, čakajo nas 3 dnevi potovanja spet. Edo ali 2. Bomo videli, zdaj bomo mogoče malo daljše poti delali nazaj, ker zdaj poanta prijeti živ, zdrav domov. Ampak ja, izkušnja pa je. Evo pa da vam še pokažem, kako izgleda ključ od Alfe, ki se vidi, da je iz dobe 20, tam nekje. Kakšen se ti zdi avto sploh? Lep. A ne, da je lep? Uživo sploh? Lep. Verjetno tudi dober za voziti. To od nas ne bo noben vozil. Govor zase, zakon privlačnosti bo meni pripelo marsikaj še. Evo nas, ura je 22:44, jaz pa Edo sva prispela. Koliko ur sva danes vozila? 22, torej 14, skoraj 15 ur. Se pravi, slabih 15 ur sva rabila, to sva oddelala svaka čas Edotu, ki je dejansko vozil to. Jaz sem bil sam zraven, pa sem podrt. Vse skupaj sva imela, koliko je ne? 1100 pa neki, 1170 od zjutraj. Kilometrov. Koliko sva pa ur vozila se v teh 5 dneh? 65 se mi zdi tam nekje. 65 ur sva preživela v avtu, tako da mi smo pripeljali varno Alfo v hangar. In priča se končuje, tako da napišite kje v spodaj, kaj si kje mislite, lajkite, šerite, pa se vidimo naslednjič. Tako da uživite, pa mi gremo pa spat pa počivati. Tako. Ajde, čao.